Kei te rapu tētahi rōpū rangahau no te whare wānanga o Tāmaki Makaurau I te ono rau Māori mai te rohe o te Waiariki. Ko te kaupapa o te rangahau I aua tāngata, kia mārama I ngā kai rangahau ki ngā take e ora roa nei, e ora pai nei hoki e tahi o te Waiariki. E waru te kautau te pake ki tahi o ngā mōrehu nei a Lawrence Rauwaka Nuki he mana. He maha tu a Rauwa Tamariki Mokopuna, tuarua hoki. He āpiha rāua mā te rōpū a tūmatau I ngā tau ki muri. Koe hoki I uiwi hiai, he hāke te rongoa, e noho tino ora nei, rāua ki e nei rā. Kei te pai, kei te kai, I ngā kai ka puta mai, I kōrero tia ki runga kia māua I a māua. Tākuta, nā nehi. A lot of our families should encourage their children to go into the services because they've got everything. They've got everything for young people to learn their skills. Everybody is born with skills, so if the teacher can't bring it out, the army sure can bring it out. I raro I te maru o ngā hauora te korowai aroha me ngā tipiki ao te arawa. He kaupapa nui tēnei kei te kaha ko kirihia. For Māori, it's really critical for us to start to understand those sorts of things because, as you all know, we've got a lot shorter life expectancy than non-Māori. Te whakapono anō I roto o te kaupapa e rangahau tiake nei. Arā, nā runga I tērā, me nā atatirohia I te noho o ngā mātua I ngā wā ōmua. He tika tonu, mā muri pea, ā mua, e tika ai. There are different environmental factors. Access to health services is going to be a big issue for us. I nei rā o te takurua, arā kei te atanoho a Lawrence Rauwaka Nuki ki tō rāua kāinga o ki ai. Ka whakamahia te hua o ngā rangahau nei, hei whakapiki I te hauora o ngā ruruhau o te motu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.